مرحبا جوارا تماشاوان هجا و برومت مرحبا ام ایرو به برنامه خویا دیامین لپیشپری ونه بریا برنامه ادخوازم وی اکی بجم جبو پیشنیار رخنه و گوتنی و گلک سپاس دکن براستی جی هزا که پر خورد دامه از هیوی دکم ام بدمه و گلک برنامه خوش چه بکن و ام لایق وان شیرو و گوتن و پیشنیار وی خوشک ببن ام اینها دست برنامه خواب بن لی بریاوی گلک میوانین مین خوشک و دلال وی درینه بشی امان میوانی خو ناز بکن بشرا ام دست برنامه خواب بکن بله مرحبا جواره هوانو بريز حسن بخير هاتي سرچعوا وسرسرار هاتي صابيس شواني باشي صابيس فاسكم شوانا والله امش جلك باشن جلك سباستكن ام بكورتاسي دكارن تناز بكن قالوا بريز حسن كيه جكو هاتي تشدك بچرام جوله ولی نویم حسن از ج آمدیم دمک درجه ج 2016 اوورد و از مامستی زمانی کردی دکم الامد دیجیم تو آمد دیجی بله ما موسی زمانی کردی بله بله تا چوا برنامه دی بهیست و هاتی تبلی بوی حوالا پیشنیار کردن مجی خاطر رو تجی دید از باورم تواری زانستی رو تجی حوالا جی پیشنیار کردی بله از خب بجربیم هلا بنرن چوای که امج بنرن چوایا وکی هر گاوی ام سرکفتنی جه حوالی خارجی خوازن نور سرکفتنی امج سرکفتنی اشتراد خوازن بریز نویجیان تجي سرچعوا وسرسر راهاتي چواني باشي باشم صاحبي وچان امجي گلك باشن گلك سپاستكم ام بكورتاسي دكارن تناز بكن قالوا نوجيان كيه شكواتيه بچرام جوله نافم نوجيان از آمديمه بله شارداريت خبتم بله بير مجنادات خبتم بجنارات خبتم خسك تجي آمدي آمد نافچه فارقينه ما نجزكي فارقينه ما جيز ويجي بيجم در دورة فارقين در دورة بله فرباشه بشا جناندا كاركه بيروزه امج بو وياكيش تا بيروز دكن و از باورم تجي سركفتني تخوازي شوالي خورا سركفتني تخواز شرده بالي خورش بله امجي اشترى سركفتني تخوازن بريز سليم مرحبا اشترى مرحبا سرچاوم استاد صاحبي نبخير دادن صاحبي چواني باشي صاحبي گلك باش سپاس منجي باش ان شاء الله امجي گلك باشن بكورتاسي ام دكارن بريز سليم ناز بكن بله شكواتي بله از سليم ماموستا سليم از ورويجم ماموستا يزماني كردي دكم جميرديني مش نافچه ميرديني شم رخيمه بيجه 4-5 سال من اجي از ماموستا يزماني كردي دكم يعني كرمانجي زراوي كرمانجي فرباشه براستيجي تشتكي عجيب برنامه ما يكمين دجي بريز ماموستا صالح بو يكمين ايروجي ديسا دحف ماموستي مهنا يكجي حوالا که میکو دشاره دریه ده بشه جنان داد خبته هی از برون تیجی ده همان دنیده ما مستیجی کی و دائما بکارم بیشتر سیح ما مستیم هنه براستی ام پر بکلجان دم الوقت کو ما مستیم را تید کوشن جبر کو هون کاره که پر پیروز دکن از هیوی دکم بریا و برنامه مجی هونه کاری خوی ما مستیجی جی دم زیاده تر بکن و باش بریا ببن اما آماده نگنو سرکفتنی جه حوالی خورد خوازم عليه بريس سليم سركفتني دخوازن ام جي اشترى سركفتني دخوازن تگوری دست بيت که برسمايا يكمين بلا بي كيجان حيوانا لجير ناي دوتن A. Celek B. Hesp C. Bızın D. Mi بريز حسن حسب تقوري بله اره بريز حسن دبي حسب ناي دوتن قالوا راستا أنا أنت بيروز دكن بريز حسن برنامج ما برسايا كمين هات برسواندن وبريز حسن برسوان وصل مديت كهون بتشكي ترس نزي بوتونا دبن ve peşbirkameda lezbun pergringe. Ki lez peli butona bike ewe ser bikeve jbuwi ez ve hişyari bikim deste ve bila likeleka masayan be ve adalet be ki perse bihist dema şıkka dayi bihist bila peli butona bike. Hatta fikirine? Bele. Bila persamaya duyamin be. Kijan bajarê Kurdistanê weke bajarê pêxemberan tê pênase kirin. A. Xarpêt B. Dîlok C. Riha D. Mêr Birêz Selîm terem kir.
از دبیم رحا ماموستا جا رحا تقولي اری بريز سليم دبي ج رحا قالوا راستا أنا أنت بيروز دكن برسا ما ديامين جي بريز سليم برسفانت أم هيفي دكن برسا سيامين جي بريز نوجيان ببرسفين أنا از دیسا هیدی دبینم لگوری بله برسا ما سیامین بلا بی کیجان نوک خطین رنگین ام پشتی باران دردکوه نینه A. Keskesor B. Sorgevez C. Buka barane D. Haftek Bre Selim سور جواز از دبیم ماموستا با Sorgevez بله Teguari اری Bre Selim deve B. Sorgevez Gelo Rasta Anna Bravo em te pîroz dikin Belê em li benda hevala nû jiyanin belê Bila pirsa me ya çaremîn bê Di karê çandinî û cotkariyê de ji bo zeviya ku saleke neçandî tê hiştin çi tê gotin A. Xubar B. Beyar C. Kat D. Şû Birêz Selim از دبیم با بیار ماموستا Birêz Selim divê B. Beyar Te gorê اری Birêz Selim divê B. Beyar bersiva rast e Gelo rast e an na Mixabin ne rast e Caro diyemin birêz nûjiyan pêlekiriye em bersiva te jî bibisin kerek A xubar. Pırne eminim de. Ji bo a Xubar. xubar Te gorê Migueri. Birêz nûjiyan divê a xubar Gelo rast e an na Mixabin ew jî ne rast e Belê birêz Hesen em از bersiva دبیم te شوف Şûv بله Te gorê دبیم زیدن باورم نه دبیم اری Birêz Hesen zêde ne bawere lê divê erê Gelo bersiv şû ve an na Em te pîroz dikin سپاس zêde ji xwe bawer nebûye lê bersiva te rast bû ji ber ku ev من lê واتیا pirsî te- کاتێ نزانێ بوو ژبەروی ئەس ناوبەرا وەبژێر کا جێ û دەیداما ji ber wê bixune bawer bû. Belê belê Kat hatibû nivîsandin min wataya Tu dizanî te çend puan standijme ku birêz Selîm bi bersivanda wê 10,000 puan bistanda birêz Nûjiyan bersivanda 1000 puan ê te 500 puan te 500 Belê. puan ji me stand em te pîroz dikin bila pirsa me ya pêncemîn ya dawiya etaba yekemîn bê Tirba mem û zîn li ku derî ye A. Cizîra Botan B. Dêrika Hemko C. Dêrika Çiyayê Mazî D. Colemêrk Birêz Nûjiyan kerem ke A. Zira botan. A. Cizîra Botan Te gorê Eri. Birêz Nûjiyan divê A. Cizîra Botan Gelo rast e an na Bravo em te jî pîroz dikin me etaba yekemîn qedand divê etabê de ez bawerim kesê ku puan nestan tune ye em niha rewşa puana binêrin gelo kîç qas puan standiye Birêz Selîm aniha 4000 puanan da ye em te pîroz dikin Birêz Nûjiyan 2000 puanan da ye Birêz Hesen jî 2500 puanan da ye Çawa diçe evallo باش تشه مامو سویه امبری ویج لید خل در نکبه dibe ku temas nake ji ber ku hûn اموسا بحیل zexm jî lê Şkênî ya, nebin ji ber ku ew jî me hewce bin lê ku hûn jorva lêdin ez bawerim wê vêkeve yani problem tune hûn amade ne ji bo eteba duyemîn Amadan me em germ bûn êdî hînê pirsa bûn aniha jî bila eteba me ya duyemîn dest pê bike Belê pirsa yekemîn ya etaba duyemîn bila bê Beriya ku bê darvekirin kîjan pêşeng dibêje em bi ser neketin lê ez bawerim wê neviyên me mehçûb nekin A. Nûrî Dersimî B.
Şeyh Said, C. Halil Bege Cibri, D. Seyit Rıza. Bre Selim, ki gotiye ve gotini? براستی از هنگی نظرت ما ماموسته لی از دویشم به شیخ سعید Tu dibêjî B Şeyh Said. مینم لی از دویشم او Te gorê, اری Bre Selim divê vê gotinê Şeyh Said gotiye. Gelo rast e anna. Bravo, em te pîroz dikin, bi rastî jî etaba duyemîn pirsa yekemîn Birêz Selîm bersivand û rast bersivand. Ev gotineke dîrokiye ji aliyê Şeyh Said ve hatiye gotin. Bilê, hûn çawa nevalno? باشه؟ Kemasî tu ne ye? نه. Em ê lez bikin û berdewam bikin, ne? İnşallah. Bilê, bila pirsa me ya duyemîn ya etaba duyemîn bê. İmparatorê ku feylesofê navdar Aristoteles mamosteyê wî bû kîjan e? A. Neron, B. Sezar, C. İskenderê Mezin, D. Konstantin. Birêz nûjiyan. Tehkirli fır ne emine dersi ve Yani pir acele neke dema te jî heye karî bifikrî. Aristoteles. Nîv deqîte heye. Nine. Aristoteles mamosteyê kîjan împaratorî? B. Sezar. B. Sezar. Te gorê? Göre. Birêz nûjiyan divê Aristoteles mamosteyê Sezar bûye. Gelo rast e an na? Mixabin bersiv ne rast e. Cara duyemîn Birêz Selîm pêlê kiriye. Birêz Selîm em bersiva we bigirin. براستی چی پر نبینم لی از باش نبینم جدی Aristoteles mamostetiye kîjan împaratorî kiriye? Neron, Sezar, İskenderê Mezin, Konstantin. Sezar galet derket. 15 saniye tema. ازی پیشم نرون ماموسته ایجی پر نبینم لی Te gorê? اری Birêz Selîm divê Aristoteles mamosteyê Neron e. Gelo rast e an na? Mixabin ew jî ne rast e. Belê, Birêz Hesen em bersiva te bigirin. ولی دو برسم ما کنستانتین و اسکندر مزن Belê. لی باورم جبلا کو از او صد فکرم دبو کو شاشی بفکرم جبلا کو پرسته دیگه کردستان جبروی از Ne saniye te 8 saniye دو tema. فکرم از بهم اسکندر مزن İskenderê Mezin. Te gorê? نه باورم ند بمری Birêz Hesen dîsa ne bawere lê divê erê. Gelo mamosteyê İskender Aristoteles bu anna. An jî Aristoteles mamosteyê İskender bu anna. Bravo, em te pîroz dikim. Tu dîsa ne bawer bûyî lê te dîsa rast bû. Ez niha merak dikim gelo dema bawer be wê çawa. Yani ne bawerbûna Birêz Hesen wiha be ez bawerbûna wî pir merak dikim yani. گاوا کو از باورم خو بوتون از شغله گاوا کو نه باور بمجی Na na buton da şoğulun. Hun rasta rast pelu butonu bikin. Jber ku buton ne şoğule vrada ve masaya ta venekeve. Tefhem kir yani avte ve vate ku vetkeve tu dereng pelit ki. دبجی دبجی Dibe ku ve hanek lez bil pelip ki. Brez nujiyan ji, brez selim ji. Brez selim çuha lez peledike. Anha ravşa puanım da ji diyare. فرزنده جی نه لازم ماموسته جانا چه دبه Cana bisek. Hukuhun amade bin em pırsakuya sevim. Bəli. اما دن Bila pırsamaya seyemin ya etaba duyemin be. Helbesta bina ve baz u tolaz. Ki nivisiye? A. Şerko Bekes, B. Ferhat Merde, C. Doktor Rodi Demirkapı, D. Cegerhuy. Breselim. راستی از دوی جدی پرسیج ناب دارید اما لی نزانم دویم یکی ببیجم Demate heye, niv dakite. ما مستد کاری پرسید دوباره Helbesta baz u tolaz ki nivisiye? Şerko Bekes, Ferhat Merde, Doktor Rodi Demirkapı, Cegerhuy. بله بازو تولاس از فرج و بجیر که نه ولی جگر خوین
از بیشم جگر خوین ماموستا Cegerxwîn nêzik شیر گو deştera. بکس چی بله از بیش جگر خوین Tegu erê اره Birêz Selîm dibe cegerxwîn. Gelo rast e an na. Mixabin nerast derket. Birêz Hesen. باز اوتولاز هلبستا دکتر رودی دمر خپیه بله. باش زانم باورم Vê carî ji xwe bawerî ne? جبر کو او برتیه از جبرتیمه Ew hûn heynî eşîrê ne. بله بله جبری باورم بله. خو از بمره Tegu erê. بله Birêz Hesen dibe Doktor Rodî Demirkapı. Kan binêrin. Rast e an na. شاش به نه شاش Bravo, em te pîroz dikin, bersivata rast bû. Belê, bila pirsa me ya çaremîn ya etaba duyemîn bê. Gotinên cogîto ergo sum yani ez difikirim wê gavê heme. Gotina kîjan filozofîye? A. Spinoza B. Descartes C. Roger Bacon D. Hegel Birêz Nûjiyan. رزان Ez difikirim wê gavê heme. Kî gotiye? از بم ده B. دسکراتس B. Descartes. به Descartes. بینوز Tegu erê مگویری Birêz Nûjiyan divê B. Descartes. An jî Descartes. Rast e an na. Bravo, em te pîroz dikin ji bo vê bersivate. Belê, bila pirsa me ya dawî ya etaba duyemîn bê. Karakterê bi navê Raskolnîkov di kîjan romanê de ye? A. Şeperzeyan B. Suç û ceza C. Şer û aştî D. Mişk û mirov Birêz Nûjiyan. Raskolnîkov di kîjan romanê de cî digre? Karakterek navdar e. Şerpezeyan, suç û ceza, şer û aştî, mişk û mirov. بجم به سوچ و جزا پر نأمینم نه Tu pir ne emînî dibêjî Yani. B. Suç û ceza. Tegu erê مگویری Birêz Nûjiyan divê ez pir ji xwe bawer nînim lê li gorî min bersiv suç û ceza ye. Gelo rast e an na. Bravo, em te pîroz dikin ji bo vê bersivate. Me etaba xwe ya duyemîn qedand. Bi rastî ez bi hersiya jî pîroz dikim ji ber ku hûn pêşbirkeke pir serkeftî li dar dixin ve gelek puanên xweş jî hildaye. Kam puanan binêrin piştre ez fikrê we pirsin dibe. Birêz Selîm 7000 puan girtiye ji me. Birêz Nûjiyan 8000 puan girtiye. Birêz Hesen jî 4705 puanan daye vêga. جیان مدر باز کر Bi rastî jî belê Nûjiyan dereng hat lê da pêşî vêga. Vêga pêşî de diçe yani ka em binêrin heya dawiye çawa be. Ez hêvî dikim hûn hemû jî ser bikevin. Çawa yani dihev etap me qedand hûn çi difikirin derheqê wada? خوش بو پرسی خوش خوش Pirsî در baş باس bû. بو Zêde سر ez اولم ne هیکی bawerim, pirsên کلج zor nebûn ne? نه Na persede ne zor bile de Ali bersivadam de navberat du bersivadam bijin du bendiye daman hinekî viya dem bi me dawanda kirin Ji bo wî dereng fêlî bitonê kir. dereng me pere butona kir ji ber wî lê ji hevalara jî serkeftinê dixwazim ev kêfxweşim ku hevalek jin di nav me da puanê wî ji me zêdetir e. Belê belê ew jî serkeftineke ji bo jinan jî ji bo hemî hevalên me jî. Belê pir baş e. Em ê aniha derbasê pirsên xwe sedî sed bin. Temaşewanên me dizanin hûn dixwazin ez derheqê pirsên sedî sed da jî agahî bidim. Temaşewanên hêja pirsên me yên sedî sed di heman demê de hem avantaj e hem jî rîsk e. Yani ku pêşbazên me pirsên sedî sed bizanibin wê puanên wan du car zêdetir bin. Du qat zêdetir bin. Lê ku nizanibin mixabin wê nêvî nêvî puanê wan biçe. Lê hûn ne mecbûrin pirsên sedî sed bilîzin. Yani puanên we di holê de ye. Ez barim hûnê stratejîk tev bigerin lê puanê we hersiya jî nêzê heve.
گرکون بخوازن پوانین خو زیده بکن آنجی حوالا نوجیان ببیجه جخوا از پیشم از وی نافبری زیده تر وکم دکارن بلیزن لی دیسا جی وک فرماته دوی از جواب بپرسم بری سلیم تو دخوازی بمرا پرسا سدی سد بلیزی والله ما مستأس نهال پوانه خود نرم لی حوالا نرم فرج هف ندوره براستی بلی لی از دویجم از اوکنک ما مستتبلی نبم یعنی كنت تهفلي نبي دبكو هفلو نوجيان وحسن لیستن پوانی وان دجار زیده بود اوجی راسته یاجی تکرم یا قبول بکن فرقی که جواب جمون اوجی هیا لی يعني انت بيجي از ناخذ برصا سديست بال يعني جمع فيت ها تمام جبو تناخذ برصا سديست بليزي بله سديست شو باوري سديست شو نبار نبوري جبو بيجي تمام نبرس لی ام بیجن باورم تمام بله بريز نوجيان چند پوانی تایا 8000 تو آنها پیش هر کسی دیشی تو دخوازی برصا سديست ببینی و ببرسوینی خواستنی بست خوازم لی از ویا بپرسم که نظام می پانه بتفهره اف هر دو اتاباندا پوانک و توف کریه و دو جار زیده به لی که نزانبن و نیوی کم به آنها بريز نوجيان اشتا دپرسم از شونا تدا بمجز بلیزم از شونا سلیم دا بمجز بلیزم اما شونا حسن دا بمجز بلیزم جبر کو براستی جی هون زانه نه یعنی دمجی پرسکری که دمجی تنه هون دکارم بدنجی بفکرن لی از دپرسم بريز نوجيان تو دخوازی پرسا سدیست ببرسوینی آن نه سدیست خوازم بجربین حلال بشتر از جبتکی از جبتکی جبو جسارت بريز نوجيان چپک دکن بلا پرسا سدیست یا بريز نوجيان بی شورشگرین Türkiye deniz gezmiş Yusuf Aslan u Hüseyin İnan kengi hatın darvekirin. A. شش گولانا 1971 B. شش گولانا 1972 C. شش گولانا 1973 D. شش گولانا 1974 پرسکی نزور از بود نه زوره تب هفته و یک هفته سه هفته چهار باشنای بیرم من جوان رو دگوتن گره شورشگرین زانه 680 نه ویدمه و شورشگری ویدمه 68 و راستیش همین نزدیکی همین گره زان بو ما بپرسه کی جان شقشترا نزدیکتین تو تکاری بدنجی بفکری یعنی قد پروبلم تو نجخواه حوالندنی و یه نبرسوینن پرسا برز حسنی سدیست جدایه آت هفته و یک هفته و یک گره زان ما بپرسه هفته و یک هفته و دو هفته و سه هفته و هفته چهار چهار شش گلانه امارن حمید زانن شش گلانم زانم لی- و سالا هیچ منای بیرم نه نورماله yani kutu nizanı biji normale jiber ku gere zammuma. merv ne mecbura tiştini usa jiber bike li mukabil peşbirke de ji pursaki wa derketiye yani سدیست زانیم tu dixwazî bersiva xwe kîjan jê bawer bî bersiva xwe bide ادم شش گلانه 1971 نه امینم لی ابراو به tu ji xwe nebawerî شخونه باورم لی tu dibêjî Wusatê. şeşê gulana 1971 te gwerî مگوره tu sedî sed vê bersivê dipejirînî مجبور پجرینم Belê. Birêz Nûjiyan ji bo pirsa xwe ya sedî sed got a şeşê gulana 1971. Gelo rast e an na.
سلیم چو- ها کیفات چو نیه داره پوانه. چو چنده هفته و آنا هات بوی 4000 پوان تشکی نابه تشکی نابه ما نگره زد فکر پرسه زمان. تدیسه تودکاری مثلا ب ج آنجی دی ببرسوینی حتی یا دو جن زنبی یا سیاج کاری ببرسوینی همان پیوان در باست به یعنی آن هات بوی 4000 پوان لیکن تو جارا دویم ده ببرسوینی 4000 تا شون وره آنا نای هشیم یعنی اسکی جاجی بیجی يعني انا ها احتمال كنت 4000 شوي خلاص بكي هي ليتو مجبوري برسم تذكري في البردجي جسارت زیاده جی نباشه جسارت باشه ها زیاده هی جاره نباشه جبو جسارتي ما تبيروس كر او تشتكي الدنيا جسارتك خوش جي يعني او كيجي مرق لكن يعني هي برسين ما قلق زياده برسين ما هنا بهيفي نبن نه نه به هیوینن بلي مثلا تقو شاشة قولانا حزر نستو حفتي وياك نينا نینه لقولي وي مثلا شق الناس جترتي كي جانا جابوا قام 4000 تجي خلاص بك نای هشیم یعنی از بیجم جی زیما و صبابش بر او قاسکا بس نابش بردوام ناكي نه تمام بله سوان بوینوس تسدي سد شو باوري كنت بردوام نكي والله نظام هفته و 4 مرات از بهم وی پوانه من دنیا شرطه شما استاذ جهف دورد بيجي يك حفتي وتشو يك بيجي نه جرا اولی او کتشه من من دبنه و بجز نه امینم یعنی يك سريد بيجي يك جوريد بيجي از برسینم ببرسفين ج 1707 1973 يعني بو بيجي نبو جا ها. شاشة قولانا حزر أري. نستو حفتي وسي آره تقوري بگوهره سدي سد في برسفي دو بجيرني پیشرین بريزنو جيان دوي جا شاشة قولاني حزر نستو حفتي وسي قالوا راستا عنا امجي نراستك شو 10000 بوان ديسا انا ها ما 10000 بوان خدی از ليتو كاتي في الري يعني ادشونا تدبم يدي في الري دو يضحب شق ماله يان حفتي ودويا يان جي حفتي وشاره اجازه tamam dedi sabış مکنه از 5 استا بيروستكم أري. راسي جستا بيروستكم هفته دو بجم جشو كيجان به شش گلانه 1972 تقوري مگوره بريزنو جيان دوي با شاشي قولاني حزر نستو حفتي ودو قالوا evet راستا انا برافو ام بيروز دكن kapı 10000 تشوفات nisbim çakaza Yani- bırak ما جسارت خود جربان اري جبو جسارة تشخوا ام تشتين قالك خواش تبجن ني نورماله يعني 4000 تشو اللي هي ضحف اتابي مين مزن رجاني مسا بلا جانو روح يتصاب بلا جاني محمية صاب حمية صعب بله بريز حسن ام هاتن دورا برساتيا سدي بله تو دخوازي سدي بليزي انا بله از خوازم سدی سد بلیزم سدام کد خوازم سدی سد بلیزم جی اوه یعنی از ذاتم خود جربینم یعنی کم به کلا جانک ما آنجی که نتک منا که از یکی من درب کم نینه جبروی دخوازم حلال بشترا ام حرسك شي تبيروز دكنج بو جسارة سپاس تو دخوازي سدي بليزي بله دخوازم سدی بله ودمي بلا برسا بريز حسن يا سديست ب
خوشکین میرابل کو وکی سه پرپرکان دهاتن ناسین لکیجان ولاتی هاتنه قتل کرن. A. Meksika B. Amerika C. Komara Dominike D. Paraguay دما تزعفه بله براستی درخت و پرسیده قد فکرک متونه از وی راست بیشم یعنی دو بکل در و بانا بلکه من تخمین بکرانه که نیزکی کدره لی راست بیشم فکرک متونه لی گاوا که لپرسید نیرم جیه که هم بیشن زده قتل کرنا جنا آنجی که هم بیشن دست لاتاریا مرزده یه وکی که مکسیکا و امریکا دهشیم دامایی دبو که دولت ده هینجی خرابتر بله از وسط فکرم هم براستی جنابرا وبجیر کان دامام تشتا زحمت جیه و تو فکره کی متونه لی جبوی که از پوان وانداکم آنجی دوقاتی هف بکم جی مترسیک منی نه از راحت مشخواه يعني خوشکن 4075 puanı من هي yani اتباسيه از- ميجي شو هر برسكي 5000 از بله. برسكي ود كارم وگرم دیسا نه جبو من برسکریک تنین تشتا که پیکی خوشم که تبلی او کو سابومه بله ام ويدا برسوات ببيز خوشکی مرابر ایک وکی سی پرفرکان هات ناسین کشان ولاتی هاتنه قتل کرن yani az وکی مگوچی تو فکرک متونه لی از وبجیر که به امریکا دبیجی به امریکا بله تگوری بمری جبو و برسا سدیست توی بخویجی سدیست پجرنی از نه پجرینم جی برسوام اوه دپجرینه حتى نبيجي دبهجرني از دپجرینه برسفنا دبهجرني دپجرینه بله بريز حسن ما مست حسن دبي ب امريكا قالوا راستا انا مخابره برسفنا راستا تخوزي شقا دويامين جيب بيشي بله بله خازما دیمیش بیشه نار بشترا وإذا ما أم برسوا كادن جدا ببيس yani beri ku bersive bilmet xwazim vî tiştî bêjim yani ji bo me pêdiviyekan jî wateyek puana ji bo min zêde tune cerbandinekî wekî ku min got me behsa Amerîka û Meksîka kiribû komara Dominîkê û Paraguay fikram derheqê wan de qet nîne yani sad fikrim min wisa texmin dikirim min got îhtimalek mezin Amerîka be an jî Meksîka be Meksika ve bjêrka A Meksika وبجيركا bele تقوري erê تسدي سد بجرني sedî sed pejirîne بريز حسن جبو برسا خويا سدي سد دفي آ مكسيكا قالوا راستا أنا مقابة أبجي راستا bele em dor bi dor dişin hala hatta li حياة ضوئية ببيتشن حتى كودري تشوبه ku hatta puan hebe me diçin حتى كوما بوارك زفت كده ببيتشن bele بله yani bibor nezde bo naxwazim bar mez em ê bavên de li ku derê girt ji ber ku يعني هيجا تبرس كوتبو جبركو هات سر برسوات من نقول لي از في اكيب بيجم براستي جي ام لفي دريج بو بوانا تيناكوش يعني تشتي هاري جرينج اوكو ام بهفر دمك خوش در باز دكن بريا برسان ام ديروكا خو هيم دبن چاندا خو هيم دبن او كلاجانا كي بچوك ناب برمدا چيت ها كو ام ببن يكمي جي پرخوشه لي ارمان جما يعني الا ام سركفن ام ببن يكمي نينا دبيكو ببا لي قتنا برسكريكا اجي تفل فكريتا دبن ام انا ها برسواتا ببيس yani wekî min serî de ji got xwedê em davêjin li ku derê em ê pê bigirin nizan اي وقت ما عندك نزل وداع. طبيعي yani ji ber ku derheqê vê birsiya tu fikrekî min tune
Yani persedine işte bu kul derva bana belki zedetir me bi bersivandana leyli verene ki sarhoşek cüda cana dertkev cana kelacani hiç şeydi be. Az dibêjim ve bijêrka de Paraguay ku ew bi belkî em panê xwe nevî bigî ku ne ew bi jî bila canê hevala sabe. Tamam. Çava bixwazim ê sabkin. Ve bijêrka de Ji Paraguay. bo vê pirsê te çi kîjan bersivî da? Ve bijêrka de Paraguay. De Paraguay'ı bêjî. Bele. Te guerê Erê. sedî sed pejîrînî vê bersiva xwe. Bele viyê sedî sed pejirîne. Birêz Hesen divê bersiv de Paraguay. Gelo rast e an na. Yani birası Şima- kat şima ez ve perse- komara Dominik'e kat ne Şima fikrim ve şwa. persej mira neda. Te güzel diyor da. Böyle usana. Amıcı evvel Selim zanı bu. Yani ez kat komara Dominik'e ne fikrim de seri de jixum bahsa Amerika ve Meksika'yı kırıbu. Yani belki ku ma fekî min edine hewna herî dayî me bigota komara Dominik'e. Dibe normal e. Yani İzber derhaqê Dominik'e de zêde ew mitune, zanistek mitune, fikrekî mitune. Belê. Em vêga rewşa puana binêrin wisa derbasê etaba xwe ya sêmî min. Racans. We guerê. Me guere. Selîm birêz Selîm dîsa 7000 puanan daye qet got ya ez bela xwe sedî sedan naxim çi bela me heye filan û bêvan qet puanê wî neguherî. Stratejik. Birêz nû jiyan cesaretekî pir xurt nîşan da û şiqayeke min da pê nezanî piştra pê zanî aniha 4000 puanan daye. Birêz Hesen jî wekî ku aniha me dît mixabin bersivekî rast neda. Pênsid û not û sisê xal heftê û pênc puanan daye. Qet pirsgirêk nîne? Na. Etaba siyemîn heye, etaba finalê heye. Yani hê gelek puanên me yên xurt hene. Lez bin, zû bibersivînin û ser bikevin. Hûn amade ne ji bo etaba siyemîn? بله Etaba me ya siyemîn dest pê dike. Belê heval bû. Ev pirsa me pirseke bi denge. Yani pêşî em ê qeydek heye, em ê wê qeydê guhdar bikin. Piştra wê di derheqê wê qeydê de pirsekî ji me bê pirsîn. Em ê jî wê pirsê bibersivîn. Pe bu tone nakin. Ne ez ê dîsa şiqa bixwînim. Pêşî em ê guhdar bikin. Derheqê wî de pirsekî were. Em ê wê pirsê bibersivînin. Piştra ez ê şiqan bêjim hûnê pêrî bi tona bikin. Hat fêm kirin. بله Bila pirsa me bê. Ez xerabım gülfür moşekti Ez xerabım gülfür moşekti Gürgelek Xweş bû. Belê. Ev strana ku we guhdar kirî aîdê kîjan helbestvanê Kurd e. Ez ji xewra bûm gulfiroşek dît pir gelek şabûm gul bi dil didî. A. Kamuran Alî Bedirxan B. Cegerxwîn C. Osman Sebrî D. Nureddîn Zaza. Kerem ke birêz nû jiyan. Be cegerxwîn. B. Cegerxwîn. Te guherê? Me guere. Birêz nû jiyan dibe ev helbest ji aliyê birêz helbestwanê Nemir Cegerxwîn hatiye nivîsîn. Gelo rast e an na. Bravo, em te pîroz dikin te 5000 puan ji me stan. 5000 puan te puanê xwe zêde kir ew bêtalihiya ku te sedî da jî ji holê rabû çû. Ne were? Em te pîroz والله dikin. هر بجاجي بيروز Hem ez du cara pîroz dikim hem lezbûna te pîroz dikim hem ji bersiva te Baş pîroz bu. dikim. Bila ev ji bo birêz Selîm Hesen re jî be ders ku bila lez Ve te bige. stranış super hastık mı helbesta cegerxwîn per hastık. Belê belê. Ez barim birêz Burhan Berken gotibû Evet, ji wî jî pir guhdar dengî. kiribu. Ku me temaşe dike em silavê xwe jî ra dişînim pir xweş ve gotibû. Helbest jî pir xweş e, melodiya wî jî pir xweş e. Ê ku divê stranê de kedewan derbas bûne, kîjan hunermend derbas bûne em hemiya re gelek spas dikin. Belê, hûn amade bin em derbasê pirsa xwe ya duyemîn bin. Bila pirsa duyemîn ya etaba sêyemîn bê.
Destana Zembilfiroş cara yekem ji hêla kî ve hatiye nivîsandin? A. Feqîyê Teyran B. Ehmedê Xanê C. Melayê Batê D. Melayê Cizîrî. Birê Selîm. بله فقیه تهران هبو و وبجه کام کاربن جاره که ابتسم ماموستا Destana Zembilfiroş cara yekem ji hêla kî ve hatiye nivîsandin? A. Feqîyê Teyran B. Ehmedê Xanê C. Melayê Batê D. Melayê Cizîrî. فقیه تهران ماموستا Feqîyê Teyran. بله Te gorê? هری Birê Selîm dibe destana Zembilfiroş ji aliyê Feqîyê Teyran ve hatiye nivîsandin. Gelo rast e an na. Bravo, em te jî pîroz dikin, bi rastî jî te jî 5000 ji me stan, 5000 puan ji me stan. Tenê birê Selîm ma, ka em binêrin wê çabe, ku hûn amade bin bila pirsamaya sêmîn bê. هری Hûn aniha şiddiyayî li bendê ne, bila pirsamaya sêmîn ya etaba sêmîn bê. Bajarê Stenbolê cara yekemîn ji hêla kîjan dewleta Misliman ve hatiye dorpêçkirin? A. Emewî B. Abbasî C. Persî D. Osmanî. Birêz Nûjiyan. Ez şaşmam. Bajarê Stenbolê cara yekemîn ji hêla kîjan dewleta Misliman ve hatiye dorpêçkirin, an jî hatiye dorpêçkirin. Cara yekemin. Dîrokê re pir baş nînim. Ez ê texmîna xwe bibêjim. Bibe. Kîjan devleta 30 saniye Müslüman. daye. Bir saniye. Emevi, Abbasi, Pers ve Osmanlı. 10 saniye. A Emevi. Beş. A Emevi dibêjim A Emevi. lêne. Te gorî? Miguerê. Birêz Nûjiyan divê A Emevi. Gelo rast e an na. Helal işlere. Nefet heşem de Zêde maya. ji xwe bawer nebûyê dersê te rast Dihem- derkin. Maya demek. Demek benim mecliste de maya cek. Hatta Emeviler. li Stenbolê tirbekî heye divê tirba Eyüp Sultan. Ez bawerim ew kes wê demê hatiye, dema Emewiyan da hatiye li wê derê û wexta ku li wir wefat kiriye ji xwe bi xwe jî sehabe bûye. Ûsa li wê derê tirba wî hatiye çêkirin. Ev kîjan demê da bûye. Demek dema Emewiyan da dorpêçkirin hatiye çêkirin ku ev yek qewmiye em te pîroz dikin te 5000 puan dîsa ji me stan. Belê bila pirsa me ya çaremîn ya etaba sêyemîn bê. Alîmê İslamê ku di nav salên 1830 1883 jiyaye û ji bo Kurdistaneke serbixwe serî hildaye kî ye? A. Emer Es-Suhureverdî B. Şeyh Said C. Seyyid Abdülkadir D. Şeyh Ubeydullah Nehri. Birêz Hasan. Ez dibêm Şeyh Said. Şeyh Said. Belê. Te gorî? Dibû ku mişaşê bersiv dabe min carê got ez dibê merê. Mişaş bawer mişaş bersiv da lê Yani hatta ku tu nebêjî erê tu dikarî bersiva xwe biguherînî ev ji bo hemî pêşbazên me derbasne ne. Hatta ku ez ji we nepirsim te got erê hûn devê we de erê derneket hûn dikarin hemî pirsan bibêjin yani. Tu dibêjî tu te got Şeyh Said? Be. belê ji devê Musa Te derkeve got erê? erê. Birêz Hasan divê B. Şeyh Said. Gelo rast e an na. Dixabin, غلط derket. Birêz Nûjiyan dor weye.
Ez bejim de Şeyh Ubeydullah Nehri. Şeyh Ubeydullah Nehri. Degwari? Mugari. Brez nu jiyan divê de Şeyh Ubeydullah Nehri. Gelo rasta anna. Helal beşlara bravo براستی جی برسوکه پر راست او خوش te got em te pîroz dikin 2500 ji ber ku Birêz Hesen nezanî nîvê Mikelecan kir li ji devê ez me bawerim te dîroka tam neşopand ji ber ku divê 1830 Belê me fêm kir me got ji devê me çewçî derket Ne, gotina ji wisa devê me derket me şin da negir dema ku we negot be erê ez ji we dipirsim heta min şiyarî jî da ne Me ne kelecan kir. heta ku ez ji we nepirsim te got erê hûn jî nebêjin erê hûn hemû şiqet disa dikarin biguherîne jî bila pirsa me ya dawî ya etaba sêyemîn bê ji van peykeran kîjan di serdema ku İslamiyet belav dibû de ji ber ku bandora wê li ser civakê hebû nehatiye weşandin A. El Menat B. El İştar C. El Lut D. El Uzza Birêz nû jiyam B el iştar. Pır ne eminim li. B. El İştar Nati hilveşandın. Nati. Nehatiye hilweşandin Hilveşandın yani rakirin. B el iştar. Birêz nû jiyan divê B. El İştar te gwarê Mugari. ka em binêrin bersiva El İştar rast e an na Bravo, em te pîroz dikin. Ji ber ku dema ku İslamiyet belav bû di nav Kabe de em bêjin El Menat, El Lut û El Uzza hebûn. El İştar zêdetir aliyê Mezopotamyayê dimîne. Dema Sümeran de ez kuşaş nebim, wa dema da jiyaye û pêkerekî wisa li Mekkeyê ez bawerim tuneye te jî vê bersivê da û 5000 dîsa ji mestan. Belê etaba me ya sêyemîn qediya ka beriya ku em derbasê pirsên xwe yê sedî sed bibin em binêrin ka rewşa me ya puanên me çi ye Birêz Selîm rêya xwe da dimeşe 12000 puanan qet îstikrara Ne birda ne orada. bêdeng ji xwe re rêya xwe da dimeşe Birêz nû jiyan muezzam 21500 Wallahi helal beştera Birêz Hesen Berken çi daf. bû işte Valla nizam piştî pirsa sedî set tabii qet pirs ne bersivan na Birêz Hesen 590 sisê xal an jî bêhnok 75 puanan de ye mixabe te di etaba sêyemîn de puan negirt ji ber vê yekê ji ber ku te puan negirtiye em ê bi te re sedî sed nelîzin ji ber ku sedî sed di wê etabê de we çiqas puan girtibe bi wî tê lîstin lê em ê Birêz Selîm û Nûjiyan re berdewam bikin ez bawerim tu yê finalê de gelek bersivê xweş bidî lê divê tu lez bî Birêz Selîm û Nûjiyan wê hêlê de lezin divê tu jî lez tev bigerî Rastî nûjiyan serê de ew leza zêde tune bû çadawiyê Destên- çawa bû destên hîn bû. destê wê yîdî ket ser Ne wan pirsek çend hebin bersiv jî de ez nikî zanim. ez dikim nakim yîdî dor nada min dor carek hatta Birêz Nûjiyan îdî dornayme bele ez durdانekî di nava erev nayê damam dereng mam heta kum destê xwe lê xist ez dereng mam yani wê demê ku hûn amade bin em derbasê pirsên sedî sed bin Birêz Selîm bila pirsa te yê sedî sed were anna beriye ku were mamoste kerim ke ev gava ku şaş bibersivînim ew jî puanê me bi nevî dibe an nagelo Yani pirsên sedî sed wiha ye dema ku te got ez ê sedî sed bilîzim tu yê mecbûr bersivekî bidî te bersiv da rast be puanê te dibe du car bele yani puanê te di wê etabê de te standiye dibe du car lê ku şaş be puanê ku te wê etabê de girtiye nevî nevî be nevî nevî tamam hata fêm kirin ne bele hat fêm Bila temaşawanên me cez barin fêm kirin aniha dîsa pirsim Birêz Selîm bila pirsa te yê sedî sed bê an na
جبرکو نها نوجیان د پیشیم ده راستیش بو که از بگیبه بلا به بله تدبیجه استراتژیه کی بکم اره آنها نوجیان پیشمن ده از و پیشبر که ده یکمین جبوک از یکمین ده از و سدی بزنم بله aynı sağ te pîroz dikin vê cesareta te em te pîroz dikin û bila pirsa sedî sed ya birêz Selîm bê. Bombeya atomê ya kimyevî cara yekemîn kengê û li ku derê hatiye bikaranî. A 1944 Hiroşima, B 1944 Nagasaki, C 1945 Hiroşima, D 1945 Nagasaki. برسیده شاشیه هیموز هیروشیما ها بباره 1944 Tamam. Hiroşima, 1945 tamam Hiroşima. براستی برسک چاو بیجم دنابرا دوه بجیر که از دادم مامه شخص zaten دودونه لیده آلی دیرو که ده از هنکی دنابره دمینم یا هیروشیمای شخص بناو دنگ از بارد کم دجوا که کسی کو نزانه به تونه یعنی یا ناگازاکی جی براستی به همان رنگی yani از نشاشمم 44 بو لی 45 جی ندوره هیروشیما Yani tedbêjî ez Hiroşima'da netim. بله Herî Musun film, galet film. yani او جمر نسترته Lê dîrokî wî de yani 44 an 45 ez di wê navberê de me. از هنکی نابرا دیرو کدم آمه Belî. ناگازاکی جی پر نه کلی Cara yekemîn چاره یکمین بله û kengê. چاره یکمین از بیم اوه هیروشیما به ماموسته Kîjan şık? راستی پر نیزی هبه او هیه لی نزانم چما آ جمر نیستر تی 44 سواک گوسا دشی من هیه من لسرویا هری داوی دمک نیز ده یعنی دمک نیز از بیشم دنوا سالک وای بو کوم belgeselek جی تماشا کر ناگازاکی من پر سر لکولی نکری براستی اما هیروشیما işte dirokavi yazaneki dinavedim ama nizanım lezi bejim a ya çulu çara Hiroşima'ya Ji bo 1944 Hiroşima. Te gwarî Mugo arayım amusta. divê bersivê sedî sed dipejirînî. Az da peşerin. Birêz Selîm divê bombeya atomê ya kimyevî cara yekemîn li Hiroşimayê di sala 1944 da hatiye avêtin. Gelo bersiv rast e an ne? Mixabim. Ne rast derket. Nîvê puanê te çû. Bəli. Yani te etaba duyemîn de çiqas puan girtibe. Nîvê wî çû. 5000 te girtibû. 10500 wî çû. Etaba diyor eminde. Ya etaba duyemîn. Evet. Anaha etaba siyemîn. Yani de etaba siyemîn de te 5000 puan girtibû. Ji wî 5000 puanê 10500 wî çû. Lê tişkî wiha heye. Tu cara duyemîn rast bibersivînî ew 10500 ku çû yê şûna xwe vegere. Ziya duyamin ji bi bersivînim mamoste. Liya duyamin ez ê jaliyê dinê de bikarbînim rastî. Yani jaliyê Nagasaki ez ê bikarbînim. Lê di Hiroşima de pir jimir. Ew te hê jî wisa ye. Yani wisa ew nêstir te yani bers. Bir
پرسک پر دیجیه که اوت هات کو جدیرو که ده پر دویواری ده Yani pırs her pırs. tüm lugori verir naim. بله. Le yani mantığa da rast binim. Tu mantığa ki peştixi. Lugori vi mantığı bersi ki bide 10,000 pesti xub bigre. هیوی دیکم بگیرم لیزه دویمی جب کار بینم او تقاضا Beli Asya mijit gari bir karbin. یا سیامین از در جبه Jpa evre tişteki bu sayı kum. Benim carek nevsa ma mustahsen. Ma mustahsen çike teviri. Benim carek bir keme veri haya daviyet çe. وسا خویای ده هر ده حوالا ده جب راستی ده اتابه دریج ده وسا خویا بود آره. شو حوال حتی داوی چون نزانم Rastî jî bername yekemin de jî berevaji bû yani ji pirsên etaba zêdetir pirsên sedî sed de hatin bersmandin. Lê îro tiştekî wiha çêbû. Belê em te guhdarin birê Selîm. کو دریا من ما مسته ولا از دور ده آخافتنا خود داوی بکم وسا خویای از وبجری که خود ببیشم بله. هل بجرم ایدی لیوک مگو تزدیس هیچ نابری دمه خودم به جاری راستی جالی نگازا که کاربینی ماک مگوت یعنی از پر عولی نابر آو به جید ما بو لیوی ده جاری نزانم هیروشیما راستی شخواه مگوت یعنی مستروی او که جی تماشا کر او هیچ من نزدیته ده آلی نگازا که ده Bajarên Japonya'yla. اره ده آلی نگازا که ده نظام پر مثلا از نه خودی آگاهی یک مزنم از وی بویشم من جارا دنیا گوتو یا آیه یعنی یا جه لیزه جاری بویشم جه Tevecere beji C. اره هیروشیما دیسا Yani 1945 Hiroşima. بله Te guarî اره tu vê bersiva xwe sedî sed dipejirînî an na. از پجرین ماموستا Birê Selîm dibêje bombeya atomê ya kimyevî cara yekemin 1945 de li Hiroşimayê hatiye avêtin an jî qewmiye. Gelo rast e an na. Bravo işlere, helal beşlere. خوازلا ما عولی گوتوا 45 از عولی ده فرد نابری ده چو هاتم لی هر تم تدی تشتي سهيا ده برسا ده ببجير كو هر عولي به شي مر فراني او راس درد كبه گاوا کو هات خواندن دور ده آی نزانم راست راست بالام کشان 44 لیوک مگوت هر دو پرسی دیرو که وانش نزی هبن 44 45 شخوای Peki demek ki tegu ez Nagasaki bibêjim. Te çok fikri xwe guhat. مگوت لی ناگازاکی نزانم دا آلی او که ده یعنی چا بیجم سروی تشتی کسا خودی آگاهی یا تشتی کسا هب بوبجی ده دیرو که ده از پر نه خودی آگاهی ما لی دا آهیرو شیمه ده باش Brez nujiyan te pêşbirkeke pir serkeftî amade kir û te hêj berdewam dikî. Bila pirsa te sedî sed bê. Ne? An jî neyê. برانه وی جاره برانه Tu dibêjî carek ez ketim wê telê ez carek din nakevmiye. نه دو بس هر دم اشتکارم Yani کرمی آنا ana نخوازم 21,500 puanê te heye. Brez Selîm 12,000 puanan de ye. Brez Hesen jî 593 xal 75 puanan de ye. Tu dibêjî ez naxwazim آنا sedî نخواز sed bilîzim. Sedî sed dipejirînî yani naxwaz bilîzim. سدی ست پجرینم Birêz نخواز nujiyan divê sedî sed ez naxwazim pirsên sedî sed bibînim. Mixabin Birêz Hesen ji ber ku te di etaba sêmîn de puan negirtiye. Ez ê tevlî finalê nebim. Na, tu yê tevlî finalê bibî. Tu yê pirsa sedî sed nikarbî bersivînî. Belê zanım. Yani ji ber ku me serî de jî gotibû ji bo ku em sedî sed bilîzin divê me wê etabê de puan girtibe. Ji ber wê yekê em nikarbim stara bilîzin. Belê. Etaba me ya finalê de 5 heft pirsên me hene. Her pirsekî 10,000 puan. Yani bi giştî hûn dikarin 50,000 puan ji me bigirin.
Pirskerika wê dem jî tune ye. Lê divir da li gorî etabên din cudabûnekê heye ez wê cudabûnê ji wara bêjim. Mesela etaba yek, du û sêya da me çawa dikir yek kesek ku wexta ku nebersivanda dor derbasê a dinêt bû. Etaba çaremîn yani etaba finalê de ev yek tune ye. Dem jî tune ye. Hûn li gorî dilê xwe dikarin tev bigerin. û em hatin xelata xwe. Xelata me jî wê hebî. Em ê xelatekî jî bidine hevalê yekemîn dertê û hevalên duyemîn û sêyemîn jî em ê bê xelat ji vir rê nekin bila ew jî ji aliyê temaşewanên me ve jî were zanin. Bilê wê demê ku hûn amade bin ku temaşewanên me jî amade bin em ê derbasê etaba xwe ya finalê bin. Bila pirsa yekemîn ya etaba finalê bê. Destana şerê Tahirxan li kîjan bajarê Kurdistanê derbas dibe? A. Mehabat B. Agirî C. Duhok û D. Kobalê. Birê Selîm, destana şerê Tahirxan li kîjan bajarê Kurdistanê derbas dibe? Tahirxan. A. Mehabat B. Agirî C. Duhok D. Kobalê. Yani ez dikarim Agirî û Kobanê her duya jî ji vir divê vebijêrkê de nizanim her du jî ji mir sewk nayê. Ez yani rast bersiva vê nizanim bi rastî ez wî jî bêjim. Lê A û C dîsa ji mir nêstê. A û C işte Mehabat û Duhok. Mehabat û Duhok. Yani etaba me ya finalê de du heb jokerên we hene. Jokera me ya yekemîn mi vê pirsê neaciband ez dixwazim pirsekî din bibînim. An jî şiqekî xelet em dikarin ji navê derxin. Ji bo pirs guherandinê em ê 5000 ji puanê we bigirin. Aylo. Lê ji bo şiq derxistinê jî divê 10500 puan bidine me. Bila ev jî di bîra te de me. Yani ku tu bêjî ez sedî sed vêyekê nizanim qet fikra min tune tu dikarî pirsa xwe biguhernî jî. Belê. Pirsê me finalê çend puan dida mamoste em bijî? 10,000. Her pirsekî me 10,000 puan. Yani ez ê her du jokere jî kar neynim rastî. Lê ez ê bersiv bidim ez divêm ew ê rast bejî. Lê tenê pirskirêke ev e ku ez di navbera du vebijêrke dimînim. Yani du heb ji mir yê herî nêstê du dune. Belê. Mi cara dinê A gotibûm lê ew nebûbû etaba dinê de lê zê Dersî carê C dîsê derket bû. ez lê zê carê bêjim mehabat ew ê pê bigire ez sa. Ha, tu vê jarê bijî pê bigire. Enerjiyek wisa hîs dikim. Ji bo bersiva A mehabat. Te guherî? Belê min guherî. Birê Selîm divê A mehabat. Gelo rast e an na. Mixabin. Bersiv xelet derket. Ji ber ku te her du jokerê xwe jî bikar neanî. Lê gelo em nûjiyan û Hesen bipirsin. Nûjiyan, tu biyayî te kîjan bersivê bû? Nebina B Agirî. B Agirî. Min ji xwe ku Selîm şaş got min jî gotu B Agirî. Te jî gotu B Agirî. Belê. Wisa deşê min da ji ber ku klîbek li ser şerê Tarxanbekê me Belê. di televizyonên Kurdî kanala Mezopotamyayê de tim em bijin hunermend navî bir vekir. Wî digot bi
اوای دنگ بجید گوت گلک جی بالا مروا دکشن سوت کو خوش بو وەک دلیل دیلان بوون شاش شەڕێ تارخان وەک دەنگبێژی وێتگوت نه دلیل دیلان ارد گوت دلیل دیلان از استاد فکرم دو کو شاش ومجی ل شمدا اگری مایز بر کو دیمن ادا چی اگریج در باس استاد شمدا ما از بروی اد بجم اگری yani Brez Selim ku hevala Nujiyan û Brez Hesen biber sivandana wê bigotana agirî. بله Ka binêrin gelo bersiva vê pirsa me çi bûye? Bila bersiv were. Agirî. قد او نزی من هات Qet moralê xwe Devam xirab nekin der, hê bu çar şey hev işte. pirsên me hene em berdewam dikin. Ku hûn amade bin bila pirsa me ya duyemîn ya etaba finalê bê. Ji van îcadên li jêr ya herî pêşîn hatiye dîtin kîjan e? A. Telefon B. Kompîter C. Ampul D. Radyo. Brez û jiyan. Kîjan îcat pêşî hatiye dîtin? Radyo, ampul, kompîter, telefon. کامپیوتر و تلفن نینش خو Dema te heye, tu rahat dikarî bi deng jî bifikrî. یعنی زانم تلفن و کامپیوتر نینه سدی سد نین هر دو آمپول و رادیو ما آمپول هسانتره ya بیم C ampul C. Ampul. Ampul. Te gorî? مگویری Gelo rast e an na. Bixabin. رادیو Bixabin ev nerast derket. Belê. Te jî jokernestan. Tu ji xwe zeh bawer bûyî. باور بو رادیو زحمتتر ته Vêyekê چه bifikirin, کرنه êdî em etaba finalê de ne. Yani dibe ku hin pirs ji me re pir hêsan bên lê çima de etaba finalê de cî bigirin. yani radyo Divê em vêyekê baş bifikirin. Birêz Selim, tu biyayî te çi bersiva? من راست راست بگوتا راست Te rast Ezela rast pir gotar. serkete. Radyo beriya ما hemû تبنا hatiye. رادیو اندر رادیو دا تشتها بهتر Birêz Hesen. yani Bel bibore Birêz Selim. يعني از نشاشم عم فل بجيراني و تيديتن شوي اللي راديو قالك قالك بريوي هات يديتن دائما دميدا ببلان تهات خبطاندن او قالك كان Yani ji bo radyoyu pil nehewce, ceyran nehewce dibêjî. Ji bo wî radyo beriya wana hatiye. انا يعني اول شيء حوجالي راديو جمر يعني وقت مقوت از وك جهازك قالك كم دبينم Bilê, نساي bilê, bilê. من يقوت راديو Birêz Hesen. yani من ejib gota radyo sedem çi izber ku tiştek hatta ne afrandın tişte duyemin ne afrandın. Bele yani telefon de demek nezda şu yani gor set salama demek nezda hati afrandın. Kompüterci beri hati afrandın. Azi vaki Musa Selim de fikrim من ejib gotana radyo. Ka binêrin. ليه ليه از برده تشتاق ديجي بيجم يعني Yani telefon vaki راديو telefona bir كمبيوتر kez يجي ده fikrim. بنجهوي زودا هاتي هافتن او شيء هي يعني نزانم ليه Ka بس binêrin. راديو Ka binêrin. Bi rastî jî min jî gelek merak kir. Ez wisa texmîn dikim temaşewanên me jî gelek merak kirin. Yani ampul nîne. Şuna wî de radyo, kompîter û telefon dimîne. Ka binêrin wekî Hesen û Selim got radyoya an jî دبه تلفن dibe ku telefon me jî. دبه Nizanim. تلفن Ka bila bersiv vê. Telefon mu? Telefon go telefonun ceba me de hat bir an şey mi? Wisa ne? Êdî wexta ku te telefon tê gotin telefona bêrîkan tê bîra meriv. باور Lê که telefon bi kablo باور dixin. کن او هات şey Mesela mi? bifikirin radyo bê kabloya ne? Bê kablo sinyala dikişîne. Lê telefon bi kabloya dikişan. Yani. Rast Ez texmîn dikim dema hezar û heysidan de dibe ku ez şaş bim jî ez lêborînê dixwazim ji hevana. Wa deman da hezar û nesto heftê û şeş. Wa deman da telefon hatibû îcat kirin. Ên dinîna hemû piştî telefonê hatine îcat kirin. Rastı.
Yani bir şey sa xapinok bu şava go telefonu beriki. Direkt ev hatışe. Ne seruya me Bele, fikir bele. meşan. Kaba ve gor radyo hena hatışe min bu. Ama jî hîn bûn ku ne telefon biye, ne radyo biye, Em telefon wî jî biye. hîn bûn. Ez barum temaşawanên me jî hîn bûn. Anaha. Ku amade bin bila pirsa sêyemîn ya etaba finalê B. Cara yekemîn pergala postayê ya Müslümanan di serdema kîjan xelîfeyê Emewiyan de ava bûye? A. Abdülmelik B. Tarık bin Ziyad C. Nizamül Mülk D. Muaviye. Brez Nujian. Ez pir ne eminim leze. Teşkilata postayı. Dinav Bin Ziyad devletin Meşru. Müslümanan de. Kijan Halife-i Emeviyan Emeviye. de avabiye. Qed Ez bi fikrim. Halife-i Emeviyan dibirata da heye. Cara yekim pergala postaya. Ew kesên ku navê wan derbas dibin. Ez Yê ku binê mêjî we de maye. Mesela em bêjin Abdülmelik. An jî Tarık bin Ziyad. An jî Nizamül Mülk. An jî Muaviye. Ser wan de tu karî biçî. An jî jokerên te hene. Puanê te jî zêde ye. 5000 bide, pirsê biguherîne. Ev xwes hesab. na pirsê naguher. Bi 5000 çawa dest xistiye. Zû zû bername tu dibêjî. An jî bibêje şiqekê xelet bila jê derkeve 10500 bide me. Çi dibêjî birêz nûjiyan? Çi beşim. Bira daha pişik xarınş. De hep şık naçın. Naçın. Hep gideceğim. Hepek şık. Hep ki her say icab nake. Ve çay gerez 10,000 bidim çav. 10500 bidîme. He, hep ki biçe. puan. Em ê ji Hep puanê te daxînin û şiqekî xelet jina vê pirsê derxînin. Na, Wê demê em bersiva te bikirin. tamam. O lazım nava yani tevcih ne isteyiş. Muaviye, Muaviye. Nizamül Mülk. Ber. Ez ê bêjim a Abdülmelik ne eminim lê. Dibecêj bêjî. Abdülmelik. Te guherî Migueri. birêz nûjiyan dibe a Abdülmelik. Gelo rast e an na. غلط تركت بله بريس سليم تو بياي تيچم gota. Yani vrastej ve pirseni zanım. Yani versvay zanım. Yani ez ba ez ser nava biçma mij nujiyan rajı got. Mesela kul ser nava biçoy teyçim gota. Ez bamne bu kota maviye. Maviye. Ne? Teyçim gota بريس حسن. Ez navera Muaviye û nizam-ı mülk de ez ê bimama lê gava ku behsa Emeviyetê kir Muaviyet bin Hişim de may rast e ne rast ji nizam Te gota Muaviye. Yani sedî heftê min gota Muaviye Yani- û nizam-ı mülk jî heyl lûr da lê Muaviye hîn pêştir. Yani Nizamül Mülk zedetir Rast e. İmparatori Selçukyan diye bir. Rast Muaviye ve Tarık bin Ziyad
rast e dema emeviyan de lê komandar ve komandar dimejîm demaye hatta vakta ku êriş dibine Endülüsê ez ku şaş nebim ew Cebelî Tarık بله ew sernavî wî hatiye kirin ji ber ku wê evkê derbas kiriye lê dibe ku şaş bim jî ji min re ji Muaviye nêzik tê lê ka binêrin gelo axaftinên me dawiya dawî hewan e ka binêrin bersiva rast çi ye Muaviye zulmkar. demek vakta ku Selim an jî Hesen bi bersivandana wê rast bi bersivandana dibe normal e em morala xwe xira nakin te joker jî me nestan Hepki şaşırtıcı. heva belê bila pirsa me ya çaremîn ya etaba finalê B di sala 1903 de xelata Nobelê ya fîzîkê û di 1911 de jî xelata fîzîkê wergirtiye yekem û tekane kesa ku di du beşan de xelat wergirtiye kîjan jin e A. Maria Curie B. Susan Helms C. Rachel Carson D. Simona D. Birêz jiyan pirseke jina bû tez û pêlê kir te got ez bibersivînim lê gelo Şimdi anam kîjan ne zanim ez binêrim Maria. 1903 de xelata Nobelê ya fîzîkê wergirtiye Sala ne? 1903 1911. Tu jî vê pirsê de dikarî ji navan biçî. Yani kîjan nav tera çi îfade dike. 1911 de jî xelata fîzîkê wergirtiye. Esed. Simona de Beauer. Navê belkî baş nikarim derxim ama Simona. Ji min re germ te ama. Ez nizanim bersivê lê ez ê bêjim. Ez ê bêjim de Simona de Beauer. Beauer. Yani Simone de Beauer. De Beauer. Simona de Beauer. Te gorî Min goyerê lê fîzîkê re çi qewkayê hebe ez nizanim. Min goyerê. biz nû jiyan dibe de Simona de Beauer. Gelo. Rast e an na. Noxabim. Galet terket. Navê nêz hatmiş bo yani fîzîkê re sanki ez Simona zanibûm. ştera nêz Sanki ez hat. zanibûm jî fîzîkê re ne ewke ama têkildar e. Belê. Birêz Selim. Tu biyayî te kîjanî bibersivanda? artık من بگوتا ماریا کوری Te bigota Maria Curie. از با من نیوسا بگوتا لی Rachel اجنه Carson, باورم Susan Helms. Yani di dereke ve pirsê de fikrek mitune lê ez bama navbera Susan Helms û Rachel Carson da ez mam ihtimalik meze yani Yek te bigota te kîjan bigota. var mı Susan Helms bu? Ka em binêrin bila bersiv were kîjan bersiv rast e. Gelo Maria Curie an jî belê. Birêz Selim bibersivanda te rast bibersivanda. دو پرسو ساچولی هر دو پرسی Ne Belê. etme جان دور ندام Em hatin pirsa xwe ya dawî ya etaba finalê. Ve hê etaba finalê de puan nekirtiye. بارک مکسینه Dey hezar. Yani mamoste nûjiyan hewlê dixu او û حزارنا bersivtine. گزوالا Ji bo pirsa dawî amade ne bûn? Wê demê bila pirsa dawî ya etaba finalê B. Astronota jin a ku cara yekem çûye fezayê kî ye? A jî kê ye? A. Peggy Whitson B. Valentina Tereshkova
C. Susan Helms D. Liu Yang. Brez Selim. Astronota jin aku cara yekem çüye fezayê kê ye? کی بله. Yani لسر فضای فرد تشتین فضای بالا متکشینه تشتانجی گلک جاران تماشا دکم لی نزانم yani براستی که ماسیه که از وی بله. بیجم جالی خود از ببینیم یاشی yani یه میر هم گلک جاران دزارن لیو Yuri Gagarin bu. Şişem bunu zor. لی یا جند بیجه Yani tu jî vê pirsê şaş biber sivînî hûn ê her sikî pirsên sedî sed nelîzin. ده حبش هم نشان نهشت براستی اوچو Yani Evet, daha beyaz piştî vê beyaz etabê beyaz. dîsa pirsên me sedî sed wê hebin. Lê pirsa me ya dawî ye Nûjiyan û Birêz Hesen êdî wê sedî sed nelîzin. Aniha ji bo te firsendeke dîrokî ye. Tu yê di vê pêşbirkê de yan bibî yekemîn yan jî tê ji nûjiyan re bihêlî. Ji bo wî baş bifikire. Lê binêre تالی خوندنی ده پرسی جارک دنو کما مستا astronota jin aku cara yekem çüye fezayê kê ye? A. Peggy Whiteson B. Valentina Tereshkova C. Susan Helms D. Liu Yang. Bəli. از با من میگوتا یعنی از با من ازم از دیشم به ما مستا بهش به من استرد yani Valentina برا آ و Tereshkova. به ده دمامه هر دو دنیج مروسا yani براستی yok میگوت از برسواویج نزانم لی از دبی می بابه Tu dibêjî wê bebe. لی آجی وقت میگوت جمعن نه دوره yani Ji bo bersiva Valentina Tereshkova te gwerî? مگواری Birêz Selîm divê B. Valentina Tereshkova jina ku cara yekem çûye fezayê ye. Gelo rast e an na. Ji ber ku rast be her tişt dê biguher. Ku bersiv rast be tu yê bibî 24,000. Wê demê tu yê ser bikî. Tu yê di vê heftê bibî yekemîn. Lê ku xelet be ساعتی Birêz Nûjiyan wê be yekemîn. Bravo, em te pîroz dikin, bi rastî jî bersiva te rast bû Zanı bu meve. û tu nihava bûyî şampiyonê îro yani kesê yekemîn ya îro, pêşbirka îro. Em te ji dil û can pîroz dikin. Ez te گلک سپاس Cebek کم dikir. لی ولی سرکفتنی از حوالا می بهتر سرکفتی داریم براستی چونکه گلک پرس Birêz Nûjiyan jî برسوان Birêz دهات Hesen jî bi rastî jî gelek serkeftirîstin. دبکو Bi taybetî du etabên pêşî de Birêz Hesen baş bû. Lê piştra dev ji pêşbirkê berda. Hêstên te şikestin te çawa kir? Na, من سری داشتم میگو آرمانجا من نکو از پانکی زده بگم آنجی از یکمین ورم. آرمانجا من که خود بجربینم که از بنرم پرسی چاو درد که مرقام السروی بو. جبروی حوالا پیشنیار کرد از تبلی پیش برکی بو. یعنی ندیک منا که از یکمین در بکیم. آن انا خوازم پانم بیش کسن نیم بو یعنی تنه بو. جبروی از راحت بو. Belê. Ji bo wê em te pîroz dikin. سپاس کن. Ji ber ku te rengekî pir xweş da bername me. سپاس کن. Te dilê me xweş kir. Belê. اک مگوت یعنی براستی یعنی بلکی پرسک بو فانی وی بچک یعنی لگورج برکو زیده بو من حوالا مده باز کرلی از دی صد بیجد علی سرکفتنی ده
هوالا ما پیش که تره او از و سرکفتی. دالی سرکفتی دبینم ام اجی همه هر دو حوالی خوش داوی ج تماشاوان خارج ببیجن هوجی بزانم ام بیش داوی برز سلیم بو 22,000 برز نوجیان بو 21,500 و برز حسنجی 593 خال هفته و پیچ بله اتشمه بتره استاد دخویه کو به 500 puan fark heye dınavberatta u nujiyanda puaneki pir hindike بله بله de ligori formata me tutkari 700 bilizi le jber ku edi diyare ku tu bilizi te xu bixi riske tu disa tuxazi eştara pirsa 700 bi pirsim yani tu beji از وجب tu beji ez bibme 44 puan le ku tu nizanibî te bi 11,000 puan na te etaba siyeminde 10,000 kırbu 5,000 puanı tey bikeve tey bi 17,000 yan tey bi 17,000 yan tey bi 44,000 le tu çit biş يعني براسي هات بر بداوية بقى اللي نعم. ريسكك از بيم حوجناك يعني اسقطي Askat خمر ona riskiye. Şubat işte mantığı ama yani şubat diyare kutu بله bu yekemin. Brastiji az pır keyf hoş bum. Breznu jiyan. Tu çit beji. اجي پر كيف وشم Te جبركو البدري ما بهوالا را Pekani. يعني خوش بو بريكا خوش ما در باسكر Pırsa davi Mama jin şehre. borite bu. Jwa yani ازانو بوم برس جاره ازانو بوم برسش Tebersiv cizar. چوا گواز مگو چو Mecruye te fem kirzani. Yani pırsa ki Zaman borite bu le de Çok peşpekameda lezdu şkine. giringe. Ev ji brez selim. Lester tevgere. سركفتم بجرا ان شاء الله Bele bele. لهر دري هم شو هبالن يا راستي ببرم اوستي كده يا سركفتنا يكي سركفتنا متبايا براستيش هم شو هبالن و پیش برکشی پر خوش بو ما پر عجبان یعنی براستی وجه هوالا سپی حسیا بو مسر اینستاگرام اجین هر شو دی لیم نظام بو یوقا و کلا جانبه خوشی هبه خوش Gelek spas dikin. Em Valla jî spas eji dikin. bernama me duyemine. Em Le jî brastî spas jî dikin. bernama yekem de jî min pir keyf kirt. Le îro brastî jî ez gelek memnûn kum min sê heb mamosteyên hêja û sê heb hevalên hêja nas kir. Ez gelek spas dikim. Birêz Hesan, dawiyê de tu dixwazî çi bibêjî? از گله ایدئال که خوشم قدیمی. از گله که خوشم که تف هر دو حواله خو که مزن د پیش بر کردی ده که مزن ما به هفرا لیست از صابجم حواله سرکف حواله که یکمین در کتی از من پیروز کم سرکفتنیت خوازم حواله جنجی و حواله دنیا مرجی سرکفتنیت خوازم جهمو حواله خبات کاراجی سرکفتنیت خوازم جبو کداوانجی سپاس کم Belê. کیف خوشم Ev jî spas dikin. Birêz Selim, tu îro bûyî yekemîn. Tu çi hîs dikî? Fikrê te çi ye? Ya rastî- Dawî çi dixwazî bêjî? يعني از ويا بيجم بله يو كوالا يعني مجي دمك نيز ده شبرك برنامج فيا واي او كبو يدي يعني مجلسر هم مديا جواكي هم دنابا حوالا ده يعني از كيف خوشم كو برنامج بفي رنگي يا كردي كويرو راج تبليد بم والفيدري وك پیش بازيه كي يجوك او كي مرت الفيدري تبليد به اف كيف خوشيت بمرف جوا همو حوالا جي جبو كداوه جبو كدا حوالا از گله سپاس دکم و به حوالی خارجی براستی هاتنا به داری به حوالا را تبلیغونا به برنامه ایشی یعنی از کار بیشم شخص محدود ناس شد کن جواری داشتی گله که خوشید دمره بیتشتی وقت میگوت یعنی براستی مرد گرگ پروژه اکنه که یعنی پیش بر که بلکی پرسن مرد زانه حوالی مرد برسوینه بلکی هنگ چی مرد نزانه حوالی مرد زانه تشتی بی رنگی چه دبن لی گریدای رفلکس یه کی اوجی هیا می بالا او بالا میشه Musa hîvbûn kir refleks baş e. مدام گلی نریکو از دکارم حوالا نشان تیو از خس پیله دکم اگه وحنی که گریدای ویتشتی جو راستی لی دا آلیه سرکتنی دا نه خوش سر حوالی خورد بینم نه حوالی خود بن خورد بینم هر یعنی براستی برنامه یک اجیل بوسا تامین دکم برنامه یک سرکفتی بو هر حوال چیل گورا خوش برسوام و جرگ داوی دیساش با همو حوالاش
gelek spas dikim ji bo bernameyê gelek spas. بله بله هفلو نجات داوود تخزي تشك بيجي من کار جار کردن شویر سري اللي بدو سزور اكيد ده تمام، مدي سوا. نظام او ندست به لي ازجي داوود ده فيتشتي بيجم از جلك ممنون بوم بناسكرناوه تماشاوان الهجا ام ايروجي هاتن داويه برنامه خو جبير نكن ام هفته پیش مجي پیش بركي اللي دار بخن برنامه ما یکمین ده ماموستا صالح بو یکمین ایرو ماموستا سلیم بو یکمین و برنامه ما سیمین ده جی کب به یکمین داویا مهده امی جبو شامپیونا مه تب کوشن پیشبازین ما جبو کوبن شامپیون وی ورن ور تب کوشن و خلاتین مین پر جدا و وی خشک وی هرن لی ام دیساجی برای سلیم جبیر ناکن خلاتک می جرهبه و هر وکیدن حوالی میدانی جی امی والا رینکن گلک سپاس دکن از هیوی دکم جبو دمک خوش در باس بیه حتی برنامه یکیدن ببینن دو خوشیده